Dobar dan, Sanja iz Znanci genijalnici. Danas radimo merenje vremena. Časovnik je sprava kojom inače merimo vreme. Sad, imamo delove časovnika. Časovnik se sastoji od brojčanika, velike kazaljke, male kazaljke. Ja sam ovde predstavila sliku. Na slici možete vidjeti veliku kazaljku, malu kazaljku. Sad, šta je brojčanik? Brojčanik je podloga sa brojevima od 1 do 12 i ti brojevi označavaju sate. Zatim, ove crtice između brojeva su u stvari oznake za minute. Jedan sat ima 60 minuta. Mala kazaljka pokazuje sate i kada se mala kazaljka pomeri od jednog broja do sledećeg, to znači da je prošao jedan sat. Kada mala kazaljka obiđe jedan ceo krug pun, prošlo je 12 sati. To je polovina dana. Zatim, dan ima 24 sata. U toku jednog dana mala kazaljka obiđe ceo krug 2 puta. Velika kazaljka pokazuje minute, položaj velike kazaljke pokazuje koliko je minuta prošlo od punog sata i u toku jednog dana velika kazaljka obiđe krug 24 puta. Kada velika kazaljka obiđe ceo krug, prošlo je 60 minuta ili 1 sat.